مشمشين مالاتي يعني جي مالاتيا باكوري كرساني جيرد بيجن مشمشين مالاتي قالكي بنافو دنجن دهاتا وان دنافا باكوري كرساني وتركيا ده دهاتا كقالكي مثلا يعني باجارك هريمك لسر دهاتا مشمشان دجي دماها قانون ده 1023 ده بحسبين جوره 7027 مشمشين هشكري جي مالاتي دركتنا قالك ولاتي جيهاني جي بلابونه مشمشين مالاتي هم كواليتا وان باشا هم جي طعم وان باشا هم جي هيجانا يعني كمروف بخوب تندرست بصحة ده طوان مشمشان يا مهكي فيجي بحسبين يا مهكة تانية ها 40 مليون وحيسدوا بيستو يك هزار دولار امريكي بويا ده تا سالة كيجي 408 مليون وحفتيو 4000 دولار امريكي بونا اجار حساب للجمع ليه دما عرض هجه ده وبشتي عرض هجه جي كارگهين و پاریزگاهی هنکی راوستیان سست بون نه کارنوان باشتر بویا پشتی عرض هجه هنکی هاتنا سرخوا و همو کارگهین خوا دی بسر هفته آنین پرانیا جودکارین ملاتیجی دارین مشمشان دچینن جبر آب و هوایا دوره مشمشین وان گلکی هیجان من گفت راپورت که لی تماشا بکن کارگهeke qeysiyên hişkiriye li parêzgeha Meletiyê ya Bakurê Kurdistanê. Qeysiyên Meletiyê li Bakurê Kurdistanê û Tirkiye bi nav û dengin. Dahata wan bandorê li rêjeya dahata Tirkiye dike. Tenê di kanûna 2023 de 7027 ton qeysiyên hişkirî hatine hinardekirin û dahata wan 40 milyon û 821 hezar dolar bûye. û dahata salê jî 408 milyon û 74 hezar dolar bûye. Qeysiyên Meletiyê bû bi dehan welatên cîhanê tên şandin. İhracatımız hız kesmeden şu anda devam etmektedir. هناردەیا me bên avber berdewam dike. Hınardaya me qeysiyên hişkirî di sala 2023 de 869 ton bûye. Dahata wan qeysiyan jî 408 milyon û 74 hezar dolar bûye. Li gorî salên 2021 û 2022 di rêjeya dahatê de em gihiştine hejmarek baştir. Gelir elde etmiş bulunmaktayız. Di sala 2022 de 76,306 ton qeysiyên hişkirî li wê parêzgehê hatine hinardekirin. û dahata wan 400 milyon û 740 hezar dolar bûye. Ev tî wê wateyê hinardeya 2022 zêdetir bûye. Lê dahata 2023 sedê 2 zêdetir kiriye. Depremden sonraki günlerde ve aylarda toparlanmaya başladık. Piştî ertecê bi çend mehan me dîsa karê xwe bi ser hev de anî û niha hemû kargehên qeysiyên hişkirî kar dikin. Em dixwazin sala 2024 berhema me baştir be. Pirsgirêka me ya kargeran heye. Em wê jî çareser bikin, di sala 2024 de dê dahata qeysiyên me baştir jî be. Piraniya cûtkarên Meletiyê baxên qeysiyan hene. Ji ber av û hewaya deverê qeysiyên Meletiyê gelekî bitamin. Qeysiyên Meletiyê hinardeyê welatên wek Amerîka, Fransa, Almanya, İmarat, Avustralya, Brezilya, Hollanda, Rusya, İsrail, İtalya, İspanya, Suudi, Kanada û Misrê tên kirin. 2022 de hinardeyê 115 welatên cîhanê hatibûn kirin. گیشتم داویا بولتنا ایرو باش بو تماشا کرد